Ndabasuhuje mwebwe mwese twanye ku Muvyeyi Dina TV. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro tugendeye ku nkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Africa. Ubwo cyateguraga inkuru yacyo cyerekana urutonde rw'abakobwa beza kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wacyo wa mbere w'urwo rutonde bashyizeho u Rwanda n'u Burundi, bavuga ko bahuje umwanya mu bwiza ndetse n'uburanga. Muri urwo rwego nateguye ikiganiro kugira ngo mufashe turebere hamwe niba koko abakobwa bo muri ibi bihugu byombi bahuje uburanga cyangwa ubwiza. Kugira ngo tubirebe neza nifashisha abakobwa bagiye bahiga abandi mu bwiza muri ibi bihugu byombi kugira ngo tubashe kubibona neza. Ariko mbere yo kukugezaho iki kiganiro, batubonye ari ubwa mbere kuri iyi channel, ndagusaba kubanza gukora subscribe, kandi niba dusanzwe tubana ndagusaba gukora like, kandi nubona igihugu gifite abakobwa beza kurusha abandi nabyo bitubwire muri comment. Tugiye kubagezaho ikiganiro mu Muvyeyi Dina nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze. Urutonde rwacu katuruhere kuri Miss wa 9 uko bagiye batorwa mu bihugu byabo. Miss wa 9 mu gihugu cy'u Burundi ni Miss Arita Kaneza. Uyu Arita Kaneza yuje uburanga niwe watowe bwa mbere nka Nyampinga w'u Burundi. Mu mpera z'umwaka wa 2008 nibwo yatowe, ariko atangira imirimo yo mu mwaka wa 2009, na cyane ko yari yatowe nka Miss Burundi 2009. Naho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda, Miss wa 9 ni Miss Akiwacu Colombe. Miss Akiwacu Colombe yabaye Nyampinga w'u Rwanda 2014. Yaje kwegukanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ni ikamba yambitswe hashize imyaka 2 irushanwa ritaba, cyane ko yaje asimbura Aurore Kayibanda wari wararyambitswe muri 2012. Ku mwanya wa 8 hariho Miss wa 8 wo mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Umwigeme Kera Ndayikeza. Uyu mukobwa yavukiye i Bujumbura mu mwaka w'1993, niwe watorewe kuba Miss Burundi 2010. Nyuma yaho yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu z'amasomo ya kaminuza. Aho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda wabaye Miss wa 8 mu gihugu cy'u Rwanda ni Miss Kundwa Doriane. Miss Kundwa Doriane yavutse tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1995. Avukira i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, ni bucura w'umuryango w'abakobwa 4 bavukana. Akaba yaregukanye ikamba rya Miss Rwanda 2015. Uyu mukobwa utakibarizwa mu Rwanda ubu akaba ari mu gihugu cya Canada. Avuga ko byinshi yagezeho abikesha kuba yarabaye Miss Rwanda. Ku mwanya wa 7 hariho umukobwa wabaye Miss wa 7 mu gihugu cy'u Burundi, ari Miss Ariella Kwizera. Miss Ariella Kwizera niwe wambaye ikamba rya Nyampinga w'igihugu cy'u Burundi 2011. Uyu mukobwa wavutse mu mwaka w'1987 yaje no kubona amahirwe yo kwitabira irushanwa rya Miss East Africa 2012. Kuko amahirwe make ntiyabasha kwegukanira iryo rushanwa. Naho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda wabaye Miss wa 7 mu gihugu cy'u Rwanda, Miss Mutesi Jolly. Miss Mutesi Jolly yavutse tariki ya 15 z'ukwa 11 mwaka w'1996, avukira mu gihugu cya Uganda, ari naho yize amashuri y'abanza. Mutesi Jolly umwe mu bakobwa batangiye guhagararira u Rwanda mu marushanwa y'ubwiza ku rwego mpuzamahanga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mu Rwanda, nyuma y'aho atorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda bwo yambikwaga ikamba tariki ya 27 z'ukwa 2 2016. Ku mwanya wa 6 hari umukobwa wabaye Miss wa 6 mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Melody Mbonayo. Miss Melody Mbonayo yabaye Miss Burundi mu mwaka wa 2012, aho yambitswe ikamba rya Nyampinga w'igihugu cy'u Burundi. Uyu kuva atowe haje gushira imyaka 4 nta wundi mukobwa uratorwa ngo amusimbure, ndetse uyu mukobwa akaba yarasimbuwe nyuma y'aho benshi bagiye babisaba ku bwinshi. Aho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda, Miss wa 6 Iradukunda Elisa. Miss Iradukunda Elisa ni umunyarwandakazi wavutse tariki ya 25 z'ukwa 3 mu mwaka w'1998, avukira i Kigali. Umwana wa 4 mu muryango w'abana 8, abahungu 2 n'abakobwa 6. Iradukunda Elisa yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017 tariki ya 25 z'ukwa 2. Ubwo yambikwaga ikamba ku mugaragaro yabaye Nyampinga, asimbuye wari ufite iryo kamba Mutesi Jolly. Ku mwanya wa 5 hari umukobwa wabaye Miss wa 5 mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Ingabire Ange Bernice.
Ingabire Ange Bernice akaba yari afite imyaka 24 y'amavuko, yatorewe kuba Miss Burundi 2016. Naho ku ruhande rw'u Rwanda wabaye Miss wa gatanu ni Miss Iradukunda Liliane, yabaye Miss Rwanda 2018, yavutse tariki ya 18 z'ukwa cyenda mu mwaka w'1999, avukiye i Kigali. Akaba ari umwana wa karindwi mu muryango w'abana 8. Niwe watorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2018 mu biro byabaye tariki 24 Gashyantare 2018, aho yari yatsinze bagenzi be anagirwa Nyampinga wagaragaje ubwiza mu kwifotoza. Ku mwanya wa 4 hariho umukobwa wabaye Miss wa 4 mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Nikuze Annie Bernice. Uwo yabaye Miss muri 2017, akaba yari afite imyaka 21, yigaga mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza mu mwaka wa 2. Naho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda wabaye Miss wa 4 ni Miss Nimwiza Megan. Uwo yabaye Miss w'u Rwanda 2019, ni umunyarwandakazi wavutse tariki ya 10 Ukwakira mu mwaka w'1998. Avukiye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Akaba yarabaye Miss Rwanda ubwo yari afite imyaka 23. Ku mwanya wa 3 hariho umukobwa wabaye Miss wa 3 mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Iteka Livia Tiana. Uyu yambitswe ikamba rya Miss Burundi 2021. Akaba yari afite imyaka 19 y'amavuko, yari umunyeshuri usanzwe yiga ibijyanye n'ubutegetsi no gucunga imari muri kaminuza. Akaba yarabaye Miss asimbuye Nikuze Annie Bernice, wabaye Miss Burundi 2017. Akaba yaramaranye ikamba imyaka 3. Naho ku ruhande rw'u Rwanda Miss wa 3 ni Miss Nishimwe Naomi. Yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2020, aho yari atsinze bagenzi be bari bahatanye. Icyo gihe ahita asimbura Miss Nimwiza Megan. Ku mwanya wa 2 hariho Miss wa 2 mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Miss Ngaruko Kelly Michel, yabaye Miss Burundi tariki ya 6 z'ukwa 5 2022. Ngaruko Kelly ni umwuzukuru wa Ngendandumwe Pierre, wabaye Minisitiri w'Intebe wa mbere w'u Burundi. Niwe wahize abandi yegukana ikamba rya Miss Burundi 2022. Miss Ngaruko Kelly w'ibiro 65 na metero 1 na santimetero 35, akaba yaraminuje imibare n'inganda muri kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda Miss wa 2 Miss Ingabire Grace. Ku itariki 20 Werurwe 2021 nibwo Ingabire Grace yegukanye ikamba rya Miss Rwanda, ubwo yambikwaga iryo kamba asimbuye Miss Naomi. Ku mwanya wa mbere ari nawo mwanya dusorejeho ni Miss Lely Kahele Ndayizeye, umukobwa wato afite imyaka 22, atorwa yiga mu mwaka wa 3 wa kaminuza, aho yigaga entrepreneuria mu gisata cy'ubutunzi, ndetse akaba ari artiste ukora amasakoshi. Ndayizeye Lely wari uhagarariye intara ya Bubanza, yahize bagenzi be mu bwiza, ubwenge n'umuco, yegukana ikamba rya Miss Burundi 2023. Uyu mukobwa w'inzobe ikeye yahize bagenzi b'10 bagiranye mu cyiciro cya nyuma mu birori byabereye kuri Donatis Conference Center itariki ya 25 z'ukwa 6 2023. Mugenzi we ku ruhande rw'u Rwanda Miss wa mbere ari nawe Miss uriho ubu ni Miss Muheto Divine. Miss watowe 2022, yatowe afite imyaka 21 y'amavuko. Yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2022, ubwo yatsindaga abandi bakobwa mu irushanwa rya Miss Rwanda mbere y'uko leta irihagarika kubera ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byashinjwa abariteguraga. Muheto Divine yabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022, yambikwa ikamba na Miss Ingabire Grace yari asimbuye kuri uwo mwanya. Miss Muheto Divine akaba akiri Miss Rwanda. Ni umwanya amazeho imyaka 2, akaba azakomeza kuba Miss Rwanda igihe cyose atarasimburwa. Ikiganiro naho tugisoreje, ndagushimiye wafashe umwanya ukagikurikira. Abakobwa b'u Rwanda n'ab'i Burundi bahuje imico, ubwiza ndetse n'uburanga. Ese nawe niko wabibonye? Nahawe kugira icyo tubwira muri comment. Ndabakunda, Imana ibarinde.